District Child Protection Unit Watsai Nimin Khan Sensitization Program for Sponsorship and Foster Care Beneficiaries na yani a nule panaylaw no pang encol tu na no pang encol na tur sumpek chua ani Violeng tiele sai rangin kar 4 lane lai tura ram nei tu chuan zang na dom na anlak tura Center for Environment Protection chu har sanasia ma puin an chairman season memorial to office an len chil National Highway 306 lunglei chuta bungkong pui siam tha thwai putin tlabung kho chuak ta chunin khan NHIDCL office 12 khotla an pung khoma NHIDCL office chunga kong chethala kan tar Chibei ule Noel Vanalwat pui kania chachin thar kim changzokin ngai thla ang District Child Protection Unit Watsai Nimin Khan Sensitization Program for Sponsorship and Foster Care Beneficiaries na yani a nule panaylaw no pang encol tu na no pang encol na tur sumpek chua ani hun man pui tu district borsa pujon LT sanga chuan no pang te churam lalwa tu turani awangin encol uluk an ngai thu a soi District Child Protection Officer Dr. David Zaitin Vora kai shuai INPR conference hall hun mana hian borsap chuan sponsorship le foster care dong tu chu an van nei zia cha turin cha a mitam takin an dil kara sponsor le foster care dong tura than an ni chu lomna chang sha turin a fuya nopang encol cha turin bible a changin nopang an encol na an encol te than len na tura mo phurna thui tak an nei ni in a soya borsap chuan nopang te chunakin zel ramla lwa tu tur ani awangin encol na konga uluk an tul ti asoi mangai na ne na an encol ngai thu soin Mother Teresa khan athisen zom puipo ni law no pangte inang khat renga pangai na ne na encol chin kha entona nei ila pathian shat puitlakin kan encol ngai ti in no pang sponsorship an don te chu ani na taka mang turina cha ani hun kai shwai tu DCPO chuan sponsorship le foster care chungchanga soifia atarlandan in central sarkar in sang hi sompali atang khan herwa man na hi akal pui to ni asoin atira thlatin cheng zanga lek lek atana ni a hei hi ti punzel ni in kumsang ni somni pakhat atangin thlatin cheng sang li ya ti san ani ati sum andon chuno pangte puala ni thule no pangte encol nan an mangem ti enfia chin ani don ti asoi Sponsorship and Foster Care Approval Committee member atangin Laldin Pui le GS Zaithan Tluang aten thu an soive bok ani Jan Pui na pe khe sang ni somni pani atanga somni pathum financial year chunga dong tura thante an ni a anvain mi somnga pani ni in sponsorship dong tu mi somnga le foster care dong tu mi pani an ni tun chuma hian kum khat chunga an lak tur atanga za som sari cheng sing thum sang thum zaruk cheu chu an bank account na thun sak ani dona abak za som thum chu sum omle hunat hun sak turati anni Violeng tiele sai rangin kar 4 lane lai tura ram nei tu te chuan zang dom na an lak tura Center for Environment Protection chu har sanasia ma puin an chairman season nun moi chu office an len chila reivak lawanin nor nuwa compensation an lak theinan theito pamhalak pui tura CEP le Landowners Association in rem na ziatir ani CEP chairman an ziatir dan chuan Landowners Association Collective District Violeng te chu sai rang road package 3 to 6 te chu July ni somparia sang ni somni pathuma in rem na an siamangin July ni somni pasari sang ni somni pathum court date ma ngein affidavit thelutin compensation an lak ngei theina theito pin ma an lak puiti ani CEP hian Guwahati High Court Principal Bench The Mizoram Forest Act 1965 nuaya RRF notification chungchang chu aking meka tuna 4 lane kongpui lai tura hian memalram engem baza chu RRF notification chunga roadside reserve hian atel ani ewang hian NHIDCL chu compensate semma bak po asem ngam ri lo ni in thudon ani bok pian phunga rual ban lo kong sang sanga hlotlin na changte tan lo man buat sai ani Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities chuan pian phungarwal ban lo ten
khotlangin anni tinun phunga harsatna an machon thinna ngai sakle atulanga dom kan anni theinan International Day of Persons with Disabilities December ni thum hian pian phung arwal ban lo hlotlin na chang tura midang te tan enton tlak khopa mala thin te tan soi moina abwat sai thin ani rual ban lo kong sang sanga hlotlin na chang emo mi te tan enton tlak khopa mala thin loman don phu kan siani chuan July ni som thum pakhat sang ni som ni pathum ral ma nge in www.arwards.gov.in a dilna thelu thei ani National Highway 306 lunglei jutlabung kong pui siam that thwai phutin tlabung kho chuak ra chuni min khan NHIDCL office 12 ti khotlanga an pung khoma NHIDCL office chunga kong chethala kan tar Tlabung Village Council le Tlabung Welfare Committee aizo hwai hwatapun khom na thu soitu da chuan National Highway 306 sial that le lai zaw na package A le package B chu kum sang ni som ni pakhat June le July tha a Janima se kumni aral to nuwa po thatho turza zela som pasare bak zo alani lauti an soi kong siam na hi amwang mai ne lavin lai to chin po khol manga norma emo lungpha ani lo awangin rwa sur hlek chuan adia kin nal emema nitin lir thei vei wak an tamba ka che swal pha tam tak omin nun na chan pha hial po anom to ti at soin kong sial me khengai sakle ngai poimo chuni se tunang hian zo a shiom lawang anti Tlabung VC le Tlabung Welfare chuan kong sial tu SRK Construction and Infrastructure Private Limited chu na thok zui tlaka an ngai lova arang thei ang bera contractor in tlak le na thok tha thei ngei tur ne na pe thwai turin NHIDCL an phuta in kalpona kong pui tha chu hun rei tak chung an lo nga le thlir dam kho chhuana tura an mamo masa ni awangin kong pui tha an nei thei na thei top an chwa zel don ti an soi ani Kong pui siam that thwai phu ta pung khom ta hian kong tha an du thu ziana placard kengin kong pui chelu tuk thalak te an keng boka thu soi tu ten thu an soi zo nuwa NHIDCL office chunga lutin general manager le thok tu dang te hne na an lung oilom na sang an thlena tlabung khomi te hi an thom ringin boruak ring viang ma se boina ero achhuak lawa office chunga le office chung mundanga te kong che thalak an ken chu an tar bok ani MPCC Action Committee chuan July ni somni pasari sang ni somni pathum ni nga ni khian chan mari kon aizol atanga aizol tennis court thlengin sakho zalen na hum hal na le zaw na thak unaw te thlawang hauna kongzo an hwai hot dona he kongzo na tel tur hian mi zongzong an som ani voina MPCC thu choin an tarlan danin India rama Uniform Civil Code mantum na chak takin kalpui me kania tundin hmuna Manipur state a zawna thlak onaw ten ti du dan rap thlak da khoverin a hriat thamin an tuar mek anti Manipura Christian de biakin thanem tak hal ral me kania mitam takin non na hlut tak an chana he mai ba ka hian mi zong mei che om nem zok te pong swala sarwa ka kong zo pui an ni chuna anti a he thim cha tak ro rel na ata India rama mi pui zalen na nei ani thei na na kong zo an nei tura pen chuak turin mi pui ko sang po sang te le zirlai zong te an som ti in thu chwa vo in khan an siam ani ZPM Campaign Committee in Nimin Khan Thuthar Thedar tu ten koma kumin MLA in than pui lo om tura Congress le MNF party pani ten sum an machwan ngei tura an ngai thuan soya Congress phei chu ZPM candidate chengwai zate la thlema an pu Aizo Press Club anin komna ZPM leader pulal du omachwan MLA in than pui lo om tura party pani sum nga tak an machon dona mishing tak chuan an hu phur hle ti soin Congress unaw te po an lo hausa viau ti an sha thua soya ZPM candidate tur po chengwai zatelin an thlem ati MNF lampo kumsang ni som pariat in than khan Delhi atangin sum tam takin an pui ti an shia ni asoin tuntuma po hian Delhi sum an machwan le ngei tura an ngai thu asoi pulal do ma chuan kumin MLA in than pui lo om tura an party official candidate tur te chu an ti fel to thu asoi bok campaign khu hon na po nei thwai an tum thu soin mishing lamin bua saina anin pe to a tun atangin top gearin an tlan thei to don ani ati tun hnaya Mizoram politics a thil thara thlenga chu thil thar chu sum le pai thil ti theina in na a thok talo ani ti in pulal do ma chuan
Serchi Bial by-election ate Lunglei Municipal Council in Thana le Zemabok Local Council in Thana te rap thla khopin sumaleng ni asoin in Than Pathuma hian sumthil ti theina chu ti mol phovina omani ti in sumthil ti theina thita ni angai thei ani awangin lom omati thu asoi ZPM leader chuan an party chu pachetak an ni a in Than po in hlo chopin an ma chhondon ni in asoya ZPM candidate te le ama ngei pu in ZPM zo nu te ZPM thalai te mun sang sang an block le unit te ni sensa hnuaya rim tak an in hlo fak na le party pon lama tangin campaign na tur te an dong mol mol ni asoin chu an chakna ni a hemi mang hian in Than an ma chhondon ani ati sumthil ti theina ti mual pho turin zoram mi puite khongai na angen ngal bok ani Manipur twal chung boina chungchanga ZPM chuan din na nget tak an nei ti soin pulal do ma chuan Manipur chu meitei te rambi kan ilawa tuna an boina ngai to in tribal te le meitei te chu ro rel nei shan tir an thlopa ro rel na sang hanti hian MLA le an shwai tu te nen anin bia a tuna an shwal mum chan don a an du apiang an thlop ati ZPM candidate committee chairman chuan Mizoram ne na insui fin an du chuan Greater Mizoram ain reunification chu ZPM du dan ani thu soin chu an du ani chuan lom takin an pomati a heti rwal hian thuthluk na siam konga anor tu ni an tumlo thu le ngai dan siam pui tu rawa enroll an tumlo thu ba ka an thuthluk na engpo an huam thu asoi ZPM working president Puke Sap danga po in Uniform Civil Code chungchanga an party din na chu Law Commission in Minority te ngai dan a khon khom rwalin UCC an do dal ti ziakin an thlen to thu asoi Puke Sap danga chuan kumsang ni som pakwa general election a BJP manifesto zinga langsar pathum Citizenship Amendment Act CAA ti hlotlinte UCC man theite National Register of Citizens NRC kalpui te an tumati a Dodal na nasataka pas chan khati pas lui ani to ni asoin CAA chungchanga phei chuan Mizoram MP po in mitui tla chungin aom na party in titura anti awangin athlop ti asoi ZPM campaign committee co-chairman ni bok Puke Sap danga chuan India dan pui hnuaya India chu him talawnia an sha thu asoi UCC chu abikin Mizo Christian de baka mar chhak po atwar na saber turan ni thu asoya India ram puma man ni su se ti chu ZPM din na ani thu soin NDA thlop tu MNF sarkar hian bil an thlop le nulang ti hi a hlo oma chuti rwalin tun hnaya New Delhi a NDA meeting a khan kan MP pularo sanga atela omzia nei tura an ngai ati Wengkhan Mizo Zirlai Pol General Headquarters Aizol chuan an Pol President Pulanun Moe Pautu kai shwain Executive Committee an neya meeting chuan Manipur zo fat thlawang hau nan August thumsang ni somni pathum hian Aizol lamwala peaceful demonstration nei ni se anti MZP Conference Hall meeting a hian Manipur twal chhungbuai na thlenga zo fat thlawang hau tu mi engemaw zat dikna le zalen na rabe sak an ni thu tar lan ni in case rip tak Manipur Chief Minister Biren Singh an asiam sak chu an dem ti an soya an case ti to bani theinan MZP in chanpui ni se anti Manipur buai na kai hnoya hian mei nili sang ni somni pathum khan mei te te chuan zo hna thlak mei chapoi soilo pani chupong swalin an za umna anti borban saka kongan zo pui churun thlak an ti thuan soya he video second somni paruk vela sei hi tun hnaya social media sangsanga the darani a hetiang thil du omlo hi thlengnon to lo turin ZPM MZP chuan andu thu an soi ani meeting a hian MZP assembly nei huntur ngai tu angal ni in MZP assembly le in thlan hunata September ni somni pakhat sang ni somni pathum an ruat ani khati zong katun chuma chanchin thar kan ti chwa thei ani a thli tu zong zong te in zawai mang thavek ule